Hey, yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, ngizongiphethe uPalisa, bring umuntu wahlangana naye ku Facebook, uTumelo. Let's get into it. Hi guys, lebitso la ka ke Palesa. Ke ne ke tlile mona showng ena, ke tlisitse motho wa ka ke kopaneng le yana Facebook. Ke ne ke nahanne hore ke motho e ke mo batlileng, e ke nahanne hore ke yena, the one a njwetsitse ka teng ha ne re kopana mo Facebook. Yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. As I said to you guys earlier on, ngizongiphethe uPalisa ngapha nomuntu wakhe uTumelo, right? Mnandi khona. Sure. Ngikho. Yamazi lo muntu engihamba naye la. Ngiyamcaba fika. Ubani? uPalisa. Palisa. Uyini uPalisa? Hayi ngizaza fika. Angitshele ngaye umuntu onjani uPalisa? Hayi nomuntu okreni fika yatshona. Yeah. Besichuba fika thina naye mina naye krani yatshona. Lahlangana naphi noPalisa? Sahlangana eGroven mina naye. eGroven. Ebumnandini? Sure. Okay. Yeah. Bese wakuchama from there. Yeah, mina siyazi Hotman ebusuku nje. Sekuyinkathi zakhona yatshona. Naqala ukuziphusha from lapho noma wathola inamba zakhe. Obviously like isava yathola ngimthola la eGroven fili. Ngicobela kwamajidini kanje. Sava saploma naye bisuka la fili sava sayakitshwa yathola sawala. Okay, bese from there you guys started dating. How long have you guys been dating? Since 8 months. 8 months. 9, yeah. Oh, akusinto esekudeni mos. Ecale khona manje. Okay. Palisa, motho ke motho yang? Yo, Tumelo, asimotho anang le nnete. O aha relationship ka maka. Okay, mo relationship ka maka? Ka maka. Yeah. Like as in how? Maka yang? O kene ke motho tse mo Facebook, Tumelo. O le kopane mo Facebook? Ke kopane mo Facebook. Ntho ya mo groove itswa kae no? Ai, that's why ke tshongering abutona ke motho a maka, abuti Tumelo ke motho a maka. Ha se motho a tsebang ho bua nnete ho hang. Okay. Abuti Tumelo ke kopane le yena mo Facebook. Ha ke kopana mo Facebook le yena. O romeletse friend request ka accepta. Wa mpotsa hore na ke dula kae, ka mo hlalosetsa hore ke dula Soweto Pimville. And then yena njwetsa hore yena o dula Pitori. Ka mo kopa difoto. Angomela difoto tse seng tsona. Angomela difoto. Tsa batho ba bang. Foto tsa motho o mong. o tshongisa motho o mong cause ha se ke hlakana le yena ke thola hore se motho o lene ke mo lebelletse hore ke yena. Ena ke mmotsa ke re ai na so wena o le ke mone mole dinepeng ai guy o njwetsa hore ai no ntweno no wa tseba le wena re ke se post ke re jwang nna go romeletse ka tsa nnete ya o ke se post ba ipeya ka wena mara o tlameha o ngomelle ntho tse leng tsona difoto tse leng tsona buteo hana nnete na romela dinepe tsa motho mong difoto tsa motho mong uthini Tumelo ngale nto ayisho usisi ngoba ngathula uphila manga Hayi khona into ayisho Hotman. Manje into eFacebook yokuthi nahlangana ku Facebook uyayiphika nale Ngiyayiphika mina Hotman. anihlangananga ku Facebook Asihlangana Facebook. so lento ukuthi wena umthumela ithombe engasizo yini kwenzakalani Mina le ngiyazi le Hotman. Aku Facebook nje mina ngitholakala ifili Hotman. awunayo iFacebook Na Hotman. manje lento ekhuluma usisi amanga uba nonamanga kahle la ngoba usisi athi nahlangana through iFacebook ithombe umthumela ithombe ezirong ezingasi uwe Liyayikhuluma mina ngiyazi Hotman yatshona. Nale nje ukuthi angilethela bongayazi nawe ngiyazi nje sengibangele sekengifaka emakhamereni no yatshona. Yeah. so motho wa jwang kanti Amfithi uyabona o jola jwang ka maka ke why sa tsone lo bua nnete abutle hayi faqalele mina Hotman lena ukuthi uyithatha kanjani hayi sekukuye ivaro ukuthi nahlangana ebumnandini sure le Facebook ayiboni I'm na Facebook Hotman ngiyazi Facebook abuti re kopane monateng kae ha re bue monateng kae sahlangana ePotch kae ePotch yo
Wa e tseba Potcha teng? a ke tsibi ke tseba mmoso wethu if una ntwe tsa ka ntho tsa mmoso wethu ne ke tlo utlwisisa mo Pimville mo Sinawana bo Piria ke tlo understand ntho tseo tsa di buang abuti nna ke Mosotho ha ke le Mosotho ke itlhaela mahaeng ene ke bile le motho wa Ndamba because of ntho ke nang le yona ke motho a ratang ho phanda ke motho a dulang strateng a phela strateng ke ithekisetsa so abuti tsa ke mothola Facebook ke ra yona o tlo nhlakola dimiogo kanti no A se motho a ke teng. kena motho a wrong ho feta o le ke tswang ho yena So- abuti o wrong 8 months ka moka, like the one that you just stayed naye. ke kopa How were you surviving 8 months? 8 months ena ne ke mo ratile ke bona ile motho O sharp. a sharp e ke mo hlokang wa tseba ntho ele o e batlang na ke rata vibe Oh, nana le Ke rata vibe. motho o smart o tsebang ho itshwarela ka matswai e seng o tlo sheba o mong ka mo etsetse ka ntabuti no ena a jwalo Now udlala. una ndlala ha ke tlo kopana le yena ke thola hore ai no man ha se yena motho ole ene ke mo lebeletse o lo no njwetsitse hore una le dikolo una le eng una le eng no Hana sipi. ana sipi Uzama uthini? Hayi. I think ichapisa kuzophazamisa nakhona. Hayi khona into ayikhulumayo Khosman. Yeah. Ngiyakutshela mina. So lento isho usisi amanga yonke Hayi amanga. ukuthi akuleje la kule show le ukuthi azokutshela lento le uyasho ukuthi usisi uyadlala nje kuphela. Ayish Khotman like Ukuchithela isikhathi, ukuchithela. Les ngibhizi nofana kuvele kumele ngivake ethona. No ngivele kumakhamereni. Ayish. Ngisingumuntu camera mina bo. Yeah. Noma uyashashana lapho ngoba usisi ngathi athi usisi unamanga. Hayi ayikho lento Uhlala kuphi? Uhlala ePitori noma usemsotho? Yeah, obviously ngeke emsotra ngichashe kume ethona. But ePitori kusekhaya. O lento ayishe ecaleni ukuthi like wasePitori iqiniso lelo. Yeah, lile vave fini. And then lokho kunyamanga. Hayi. nanto ke tlo e tsho abuti ne ne ko ratile ko bona o le motho o right for nna e re ka phedisana mmoho kanti no Ke motho bua maka. o motho o bua maka between nna le yena no ntho ke nahanang gore kopa ho fele O batla ho fetsa relationship. ha sa le yo ntho ke bona ke iduletsa iyo Mina feel Khotman nami ngakuvumela lokho because eish ngamthola la feel eGrovini ethola nami bengikho la interested ethona bese ngipressurize ama-agents ukuthi ya abambile ethona nami ngihlale ngingabambe ethona sava feel kanjalo. So yonke 8 months wena pretend ukuthi okay uyamthanda umuntu ungamthandi. Hayi Khotman bese ukuthi umuntu like bengibhorekile ethola ngiyambiza sometimes ethona. hey For 8 months yonke. Yeah, because sometimes now. Yeah. Ngiyakuvakashela sometimes. So uthi bocamba amanga yonke le 8 months uthi uyamthanda umuntu ungamthandi. Bekumuntu ukuthi like ish. Ngihlizi ngina like njengoba uthanda vibe ethola umuntu engivibe naye kahle kahle. Yeah. So khona manje ukhuluma lento le ngoba uthi akasakufuni noma into oyikhuluma iqiniso yini kwenzakalani? Vele feel straight ethona. Yeah. hai ke a ukwa buti mara ho bohloko ho nna ne ke nanne hore ha ke utlisa mo showng e re tlo ba le ntho engwe re ka ilukisang re ka bona hore e ka ba bitere ka re ka tswela molemo ho ya pele kanti no Ukuthi awusangifuni manje le nto no no na le nna ku kule bohloko ke ntho tso nyentseng tsona phela ha ngomela ntho tse seng tsa hao o bohloko ho nna Yeah, nami mhluku. Hobane ha ona nnete for nna. Kamereng ya ngitsheni. ko tlisitse mo because ke batla hore le wena re be right nna le wena Okay, why o tlo you- bua nnete no le no o bua maka ha ona ntho e buang e nnete Le ukuthi kunamanga Khotman hayi. Uyajwa etholena ukuthi uyithatha kanjani. o tsho jwalo go abuti o ntsa sangadi o tlile ho nna hore just ga tla tlo testa se ona tlo testa ho nna ana le rato abuti onana ha le tsebe le rato kanti o no thotse motho o right o no ratile No mrati la buto. ne ke mo ratile haholo Ntho ne o turn off ke gore o bua maka o bua maka ha ona le relationship pele o ka nka ntle le maka never o ye pele ka maka a hao
ayikhona lento ikhulumayo mfethu yona sozushilo ukuthi it's done mfethu nami sengizozimovela on mfethu ngithola ukuthi ngibona bobani phela obviously mfethu buchere baningi ngithila ngaphandle yeah so manje uzohamba ushasha wonke umuntu ukuthi ngiyashasha kodwa mina never right on yeah but yena ukuthi ayistana feel angingise uyavumelana naye which okay athi uyayiceda i-relationship yenu sure asincane ngokuthi umtshela manga hayi ngimtshele manga is it because ngoba kunemakhamera ukuthi nawe uvumelane naye ukuthi okay iyaphela lento le noma uvumelana naye ngokuvumelana naye ngafuna ukuthi like ungilethele emakhamereni for ini like why bengangitsheli face to face ukuthi akasangifunde ukuthi akaze ngilethele emakhamereni no yeah so nizokhona ukukhuluma mhlambe amakhamera mangekho hayi ukuthi camera ikhona kayisekhaya angeke sisaphuma kodwa mana sisakhuluma ngiyali Palesa wayidumela ntho ya ai abutwa ka ona ntho ke tla etsa ke bophelo bo jwalo bona le mathata o ya pele le nna tsatsi le ke tla thola motho million o tla thola motho mara ke last le yena because maka o bua maka motho maka never a have relationship ka maka butwa ka never mara ke amoela se seng sa se buile mara pelo ya ka e bohloko because ne ke nkeile ka yena ke bontsha dichomi tsa ka ke re motho ko ke mthotsi o right for nna kanti no man a se yena motho ona pelo ya ka e bohloko yeah mara o batla umdampa ke re motho ha o batla o tlogela ntwena amtloela cause I ke kana o mjwetsa gore it's over gore a ska o fonela ai abutwaka abututumelo ho fedile between nna le wena ho fedile ha o sana ntho e tla go kopanya nna le wena delete di number tsaka delete di photo tsaka ntho ngwe le ngwe neng kopanya le wena e fedile ke tla ya pele ka bophelo ngafi ugrand now uvumelane naye sure neyithombe angithina kanazo ithombe zakho vele ngoba bomthumela ithombe engasezakho hayi mina le thoma ngiyazi kodwa manje mina ngiyimi straight cause man nakhena ngiyazi straight anginayo mina na so ya accept ukuthi bakudampile lana and they are unsettled together nomuntu wakho yeah asincane umnandi okay it is what it is before it was what it was your boy M don't forget to like subscribe and share we out